ka office jong district sport officer Southwest Khasil district ringkat ke jingi trailang bat ke district administration henin ke singi arpon ritrik ujamang araja arpoar kila yo ban penlong ye ke lempung yele ka jong ka fast mau kurban mau point competition araja arpoar haka madan MDSA mau kurban haka bawa SC lalu Additional Deputy Commissioner Southwest Khasil District ulalong ukongsan kibalay don lang hagani gesngi kilong kakong J Kharpuri Additional Deputy Commissioner Southwest Khasil District uba di Singkon District Sport Officer Southwest Khasil District uba YG Lendo Working President Kamokruat District Sport Association bat kiwi pan kibalawan banishim menta hagani gelempung kidon baro kan rut ligi kenhun kata pratri na kaliang gi kena shinrang bat pratli na kaliang gi kena kan thei Jika hilang sport club misalnya pada aku beli ke office jangka DSO ke berapa loy ke dikecilin kai maupun buat lah kalau kesin ke bandkong ringis ngutnot bagi nyok banyak kai ke nikah jingin kai maupun nomor bagi sukmen nomor bagi relatif bagi rules kemudian bagi lihat nomor bakalan kesin ke bandkong kalau ngibat ngikir nomor bagi live coach syaka final bagi sukmen bagi job ke final di lingkong nga nakaliang jong ang aku beli ya ka office jong ka DSO ka ba lailat yang kisnong ki bahap po jong ka makurwat bangin yo ya ka banel kay ka ni kajing le kay mapon kani kadang di kasin ka banengkong na kamta jong ni kamtam bangin yo ya ka banel yale ya ka ni kajing le kay pon kani kajing le kay ka ba ngiji le kay nadu ki por ka menswa por ba bidang kena harai kani kajing ailat kejong ka office jong ka DSO ka pelong yang ibangin yo ban pau pertai umtang hasnong rai bangi yo ban mi madan hadu kene ka kemadan ti kejing yo jong mentoy bangi yo ban elek kai maupun ka banengkong kolong bangi yo ya kamet ka bakot bakhya namar bangi yo ban ki ban besar sene setai nanta kejing mut jong pakhat jong ngiru kolong ka ba khlan namar lembah kamet ka jongi ka bamut ba kejing mut jong pakhat jong ngiru kolong ka khlan namar ka sport hila adaptif nadu basdang baka dai kejing le kai ka ba pen imja ya kibreu nadu ka football ka cricket ti nakaliang jongi kamtam kami khaya hi bar kuwai kadang dai kasin ka banengkong lamba jong kaneka jing celebrate dai kaneka jing dap fan snam ti ngasma bakawan rak ka jing toy sibun ek na ka banta jongi kamtam na kamta kituki di bedang kidang san kamta hakini kisan post nem jong ka jing dap jong ka jilla dan bun ki ki ba yo ban penpau ye gajing kemen bat ka wei ni gidak jong gajing kemen kalong mengin yo kum gini gajing le kai le si kalong ka baningkong ha district bat nginget ba kan aimen sim mi kinong isim menta kan aimen sim wat yengi kinong pej ru ka jogo por bat kinong penyai namar kalong gajing kemen kalong ka wei ni gajing le kai ka bangidang rit rungi sei le kai ba kan mau ngi sei ur ha por wei le kai kan mau kalong ka balong jolly bat long cheerful ha mau ke pasotan nak tam ke jing le kai ga mau pon kham tam ha mit sunday jan mit andala wai jing seng lani bangi la wan kai kum tu muning kong ai le ga ni ngi le ha man lagi dong gisnat ngi kan mau ngi dang rit bat ngi sotanat menta bagala rung kum go wei ne ki jing le kai ka ba kong san tam ha po ka diga ha po ka sport department ha ga bangi la baro ki shnong ki thau ki la banyi simenta ki kena samla le le kai ba ba de shanduru kani kalong ka
ke jing sa nam ye pi la sai la si pin long kupa long kumi pin long rang ba pin second mau ko ko por ngai le mau poin hang ni sa sim khnang ai ga dur mo ha nama kalong ke jing kan mau si jing im ba pi le kai ti ngam da ni banong re nya shu ai ke jing kentu ba ke jing kerku kerdo ni ginong sim menta bat kum juru i ga office jong district sports officer kala sim khia kani kalong kum kadak jong ke jing kentiu Kajing kentiu ya kajat menriu ya ke district Kamsong ya tang hagi developmental works rai ka dan kamru na ka benta jongi kinong song chinong begini sim benta lang la kano ka benta ha ka bukum gini gipo ti sa sil na ai kajing kitbok kiruyang ni ginong penyak kajing kitbok kiruyang nam ta gi team managers ki bala ile shutam ban penwan ni gini kena baro bat khamtam ru ya pi ginong sim benta de gini kitin kublai sibun di berbuar ngatrai pipi tip ya kamu poin bangi ya nangnut banyi lek kai baru ngatrai keleng ya lek kai kamu poin henry pada kasulong ba kampat judan pada long ki competition ki ba kada don kita ki proper rules and proper regulation ti yakini ki proper rules proper regulation jong kamu poin ti ki ba penlong ning kong do bat ki ba organize ba ki de ki kenhun jong kaseng kasi nomar bek si pelong gini ki traditional sports kum ki rong biria ki mau poin nataki mau kenting bat kue ki de Maki kiba nado kisnem kat kendai prapo 1980s entak shit organize memang kapor but kila ya formulate yakini ki proper rules and regulation ti yakini ki rules and regulation ru ngila yo ban demonstrate hapo ka North East Games kapalong hapo Shillong kata kade usnem ar jar shipo ti ya kamau pon kala along kala rung kom ke demonstration game hangta ban ngila yo ban demonstrate ti menta pan ngasim ya kani kabukum district sports officer banwan ra ya kani ka competition hang ni ke district ke jongi ba nginyo ba ki kenaru bakin ya shimenta mo da kata ka jengile kai ke baladon hi kita ki rules and regulation ke bangi ngila ada ai ke demonstration chapi ha katong sengi bangi pawan yang khmil ti ba baro pi pila ya tip ha dengan jubatai lingkot yang kendiat ru hang ni kita ki rules kendiat kanang bagin tip lang gini ke bidon lang ni ru ti yang mau pun ngila ale kumno ngile pia south quarter mo ta kamut ha first quarter kin don gibe timau kin don gibe skoi second quarter ro kin do gibe timau gibe skoi third fourth but ngishim kelum lang pada ya ki total points accumulated jong ka first second third but ka fourth quarter di ngi ken bre yi point lemba kita gi mau gi kita hang teh po jeli mentakin don arfusan mau mo kemudian ada fitei fila bente baru arfusan penyo arfusan point Yaki nong timau, yaki nong skoi pada, nada pi skoi pi pen out, kemudian yo way breu pi pen out, penyo arpon. Mo, di kata kita di rules, di kita bun jushu, nrei ngam kuat ban patai kenam kanjrong hang ni, di ngatrai kapahi bengi sakihi daga jingele kai, kenang ba ngindup yo ban ngindup soto lut borok kolong kumno.